Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam tagasngi. Dawa ka KSU ban sandur ya ka MPSC bo arphau tali ki mat jing dawa ban wanra ya ka jingkala. Ka Employment Monitoring Cell jang ka Khasi Student Union kalabu dorkhas hakmat umentri rangba ka jela u konrad ki sangma halor ban wanra ya ka jingkala ya ka rukam trekam jang ka MPSC kabla jersey ha ka rukam thungkam thungjam. Kaseng kelabu ya arphau tali ki mat jing dawa ban sandur bat penbaha ya ka rukam trekam ha ka MPSC. Kaseng kala ai ka nega dorkhas syabaro ki seng san perthai political parties jong ka jela bat ki san khundai ngut ki MLA khnang bakindup la ban yatheri yamir halor kini ki mat jong ka MPSC ha ka assembly session ka bansawan. Tikung kaseng ila shim yakini kisenja nalu kini kendiat na ada pilai igi ba nila ibu ya ka nilai hi habar ka office jong ka MPSC nama ba dikwa ya kata transparency kata jengkul ba ka tunggang jong ka MCS but hadin berlami lima seni bagi pun jing bakal nakaliang jong ka MPSC belada tangi tui benta jong ka MCS bertatulat lima seni bakal ka tu jong dalam timur ini kita kendal dengan teman WPW examination. Kum pasal ni suatu ba kum ini kijingja kita ngeja la kapor la ngimla bang perkela bikian kanun jongka MPSC. Ladan kum pasal terusnya ke MPSC kalau ada minta dari ya ka regulation 1972 halu minta commission la aman kimdon kita ki kendoan ki examination tu ni recruitment rules kebabian kimon kumcu minta but dari halor ini benda bah kini kita kundang kini. Kami kita cukli bagi kau kumpu balik asal punya benda kita kini mendurus kebapian. Hatu kini hawan kita dia kata hatu commission kantor dia kata ni kita beri hatai jingbongkan keterangan kebapian kebapian ke akam bagi kilapan betul yenu kat bagi semua. Nakapor ni jual ni kejing jual ni kena ba ni sama ba takam ba hadin bergelat takam judon kata ba kejing dawa bisa kejudon kita kiwi ki bentar bagi habis keren ki habis recommendation nang nantai tikung kita ki di bantu nama bakat ba ka tungjam kan ku kejela ku lu kan ku tra ni ba hakaman kita office nidon bagi cuma haki man ki benta kena kaya kawan terus bakhandu beli nama bangin la ban sei kita ki civil service ki la ban sei kita ki brief patre ki officer ka bat it hok ya kam bagi bala penora kan muncing bah te nakalian ngeseng ni abu ya ni dorgas haporo abu santunai ki emily bakin ra ikni ki majing dawa ji binya keren po session binya ther ini emerging pun bakin wan kita juga so. Inkau abang ini bahkan don kanu division, apa dengan ruling, ni ka bak opposition, Hendrai kani kamat, bapak orang ini mana kaju, kekunhun, bak takawai kesuki, lada kesuka kekuat berkelah, bak kawan kekuat pengerai ka tungkam tunjang kebakut, kadai banstang syah dak berkelah kian kamu hapok MPSC. Kenapa? Karena accountability nak dengan commission halor ketungkam tunjang. Te kendiat halor ni arpo li mak jingdawa bilabu kaba ningkong ngibu ba kejitung yu chairman buat ki members juga si di yang jual bagi wiki jelas apa notice hitung ki chairman bagi members ki bala dan bagi jing pulih ki babir ki bala contribute ya ka society ki bala long ki commission ki bala asta Hendrai di pembuat komisen kerja, nalu kita boleh mengucap minta ni ibu kita ki political appointees. Ibu kata kamu cinggawa ba, undi ban kinu ki members ki chairman undi bandi ki political appointees johan orang parti. Kaba bagi orang ba kadang kean boleh kita ba ki menteri sarkar ki bandi clear ki jingdon jingam ki jungki ka public domain. Kami susi kalau ba kat ke commission buat kimi untuk sarkar kim judi clear wala kalau ban dari kim judi clear secretary juga commission nak declare ki SSQ
Te balik kusim alifia kata beri kamu jinggawa kata beri kamu jingkili takarang dawa ba bolo ki members ki dibantu ya ki declare ki assets ki apo ka website buat ki ba balai ba ni ba bakandon ke vigilance buat anti corruption directory bun ki sama ki bun di jual singi ba kidon pun kita ki jingkudun kadon pun kita jingpan besar andre yenong in company buat kumung in company gamdan kata directory ke balaban but kita ki beri ki balik kita ki muslim di tengkam dan ini report tengkam akan bak timla unbeng ya kata corruption napok ke jela ki wiki mat ki lomba ni kwa ni tegi pench ki wiki jela ki post MCS MPS baki wiki kandak manusna hende ya jela ka jungi ya post mungkin ki post wan sisien ka hindusna sisien hindusna beli orang baki nila demi kita kan mengira UPSC examination mengira clear. Jadi tang hari jelas jungi ru nila berkendak ke examination manusna. Ya ka azar kena advertisement juga MCS ki pelat itu lagi satu lagi post. Banyak pun pelat season pelat kila pelat santan lagi post manusna. Jadi kena kila kentip ba dah kena pun clear kini newsna kila pun prepare nak newsna. Jadi pelat buat lagi post kadi ka wing I jing suba ka jungi ka bangba behila an punjung ya kat tu kan ni kibriu kiba de kiba ya don link ki han ita re de badon tak saus tu post kinumla amal ya kata te ka jing dawa ka jungi ka bangba de ban kandak lagi examination musnam ka ba seki kibi ki ma jing dawa ka fungsan kadi ban publish ya kama kibi ki public service commission ki publish ya kama buat kerteng buat maps kamak salah person interview kita kita lagi jelas cumi pan kakak pun pulang ki kanu examination kakak pun buri kajing buri ki don kini ki boro ki jing bakla buat ikwa ruba ke kumba naka directorate of the department of personal training kala ba ke person interview kamdi bandon chu nadu grade B show kata notification ka alam nuru aja country kiwi ki jela kila patri kami kata hende ya jela jungi kidang pun ne sa kani person kum baseng ni dawa ba kani ka person interview di ben weng makdo ba nam ta grade ka person interview bakin di ban kan katu kani ki documents ki bakir ila attach lang nang ba kat pun suk ko soka ban sutu ba ka jing dawa ka jungi kamde ka bangi shu dawa hal air hende ki dawa bimba ka yang disebut dengan ini nakalian ka Mizoram Public Service Commission chairman bagi members ki beliau ba ladi ki civil servants ki ba pas bala syampat kunju Manipur ki dikuntahi Nagaland ki dikuntahi Assam ki dikuntahi kini baru ande ka jela cumi par ni members bagi chairman ki baru ki point sudah tinggi yang kini sebut kecuni nang bahkan pensuk ya ka surka haju popor ka intisi barabor ka om ba nakaliang cuki jula ban disclose ya kamas henry ni attach ya ka we kam ni attach ya kan ka result pa pemilih ka Arunachal Pradesh aba ka declaration jika pemilih pa jo kamas ki kalau ka bahut ki pemilih bat kerteng bat roll number buat ka person interview buat ka marks for examination mungkin ki company bagi commission tamdan di ka ba beli ini ka mapuri hindre kile tak baku sakawe man tinggaw ba kung santan kolomba dengi pe yakwe ki jela kini beli ki ba apply ya ka kam po MPSC ki di bantip ya khatin jojo hamizura beli bantip ya khatin mizo ham manipuri beli bantip manipuri jela cumi pan ki aila bit kini application profile di benda tam nong India di benda nong India de kaju ke polu kaju jawa kaju di benda nu ba apply ya kam di bentip ya ka kasi ne ya ka garu keting kasi ne keting garu nang ba kan sup ban komunikasi ba ban kerem ba ban kini stu ya ka issue ban ke jingi apa ka jela kini bro ni la pendian ba ngi kermen ba kan nyarap ko sofa